Tang namar kecing reha, bat kecing bomburom, kikat tu kat ningut ikian kikanun, upat bak belin ulas syumat kecing jenjar ke bomde setiaban wan hap hau. Kum kani ka kambean kala jaman hakas balang jong katayo, hakitan apar shalong, kabala kta bat pentut kayat kayang jong upat ba jan baro sisngi. Kani ka kambean kadai jong kawai katrok kit renga duyong ni ukuk bana asam kabala kelah hapedeng kesurok laimer apar shalong. Kani katrok kebadan unamba AS Not Iway FC Not Kanda Iway lai kadai kabami nasyalang banlaj bo yo renga duyong sagawa hati bat kat kum kisyalan kit renga duyong lasyam bakani katrok kalakit hadu khat santon umar kabalong persya ya ke hukum jong kayeng kasari Supreme Court kababu kendon ban kit tang kandai ton. Kene kecingket palat put kalawan ra kecing thut jong kakali hadu bakam long syuk banyat hapuk surok haka surok laimer. Dai namar kene kecing thut unong nya jong kakali ula phakwan tan no yaka dake kali kwai ban la pelat ya surok bat ya kecing theng jong kali. Kekali kwai kumba bethat dunong nya kilatan ya kene kakali ban pentelun sekejaka bakam kelut. Hendrai dai habapoi hakawe kejaka khongdong unong nya jong kene katrong ulayuk kensan ya ke break bat kumtahi kene kakali kala kelano hapdeng surok bat urunga duyong ula sertap ya ke surok barok kawe. Kene kecing kala kalawan ra kecing theng kali ke bajor bha hakathan bat habayok jing tip ya kene kipulit penyak kali nelum ding jri kelalet mardor sakene kejaka ban pelat ya ki kali bakin yat. Kat ba kecing pen khut yo runga duyong kadang yat sakmat kipulit penyak kali kila khang no kecing wan hial jong ki kali na apar shalong shanong ba shalong bat yakini ki kali lapha ban yat no nakasurok laimer shalom hoba. Habayakran bat u traffic in charge jong kalum dingtri traffic branch u inspector M Merbo ulong kat kum kesalan kebelayok no nong nya jong katrok lakado bakani katrok kami nasalang banit bu yo rungado yong ubadan khat santon sagawa hati. Uong bakani katrok kalakit tam hadu henriu ton kat kum ka hukum jong kayeng kasari bat kane kajing le jong kani katrok kadai kakam kebabian. Layat hu bakajing dan kunai unong nyak trok kalong sanspak tengka man kasikenta halor kajing pentut ya kayat kayeng jongki kali bat khatar hajar tengka halor kajing ketam ya uni urunga duyong. Yo poi ba ban kong nomor kadir ko pol step ko pos school jong khna. Nyele ka balak ban pelaj swai ki khna school bat ki balik tre office bat ki wi pat dan ki nong pang ni ber stong ning pai. Dan duduk step ki traffic jonga ki adon pah ni pos surok bersiyok jing ka information bala ja kumta buat lawan ki flying squad jonga nang thi lawan nang dia buat control ka traffic. Kok ceki ki jing ki kendon ki bapin pengat yang kene ka truk bot yo nongnya. Ba ka dia ka kendon yo ta kan hat kan ungat la ka overloading ungat ka obstruction ungat dia ka ba India check soi kot selajok bu berkhoi ka biang nam biak kat la da biak kat badun ka kendon ka MBA ngin pen song. Kap kum ka jing tok ket jong pi yo driver nei wan ra yo new kok bot mo ibu sino. Wan ra no po chalang na salang umut bendera sport gote.